Sehat Ivan? Sehat. Alhamdulillah. Udah kelas berapa sekarang kamu? 2 SMP. Kelas 2 SMP ya. Saya ingat tuh kamu mulai lomba Hafiz ini mulai dari SD dulu ya. Iya. Kelas berapa dulu ikut tuh? Pertama kali ikut kelas 2. Kelas 2 ya dulu ya, kelas 2 SD ya. Masya Allah ya. Sekarang sudah kelas 2 SMP ya. Sudah berapa episode tuh ya? 6 ya? 6 atau 5 tuh ya? Oke, langsung saja. Sudah siap? Perhatikan Pak Ustadz baik-baik. Silahkan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Peserta pertama hari ini anak kami Altop ya, Altopul Ikhwan. Ya ini udah berkali-kali ikut. Artinya nggak mau jerah-jerah, untuk kebaikan tuh nggak boleh jerah. Iya, Ustadz. Berjuang terus sampai ke puncak gitu ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisuratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Ya, alhamdulillah. Selesai soal kedua. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim walahum adzabun alim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Alhamdulillah. Soal terakhir. At-talaqu marratan. At-talaqu marratan. فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Shadaqallahul azim. Ya, tuntas ya. 3 soal tuntas, alhamdulillah. Ikhwan, gimana komentar Dewan Juri Pak Ustadz Rafi'i? Ya, alhamdulillah untuk anak kami Al-Tabul Ikhwan sudah tampil maksimal ya. Ada sedikit yang sampaikan dibuat ujung-ujung lagu itu ya sebagian agak greget buat ya. Biar enak didengar ya. Satu, yang kedua tadi ada mengulangnya illan nar. Sebaiknya diulang dari ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullah ya. Sebaiknya dari ulaika ya, yang dari illa.
atau di depan aja terus wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Nah, sama seperti juga terakhir tadi. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ay yataraja'a. Nah, jadi seharusnya kita jangan dibilang ay yataraja'a, fa in talaqaha ya. Baik, itu saya sedikit supaya nanti masalah wakaf ibtida'nya diperhatikan. Terima kasih ya. Oke, berikutnya Pak Ustadz Yuni Maha gimana? Ya, baik. Alhamdulillah tuntas, lancar. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Rabi tadi masalah wakaf ya. Kemudian tadi ada soal pertama mengulang ya. Mungkin belum siap tadi fa'ilam taf'alu diulang kembali ya. Kalau dalam lomba itu tetap ada penilaian ya. Baik, ke depan harus lebih siap lagi tarik napasnya. Kalau memang masalah napas baru dibaca ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz Yuni Maha. Terima kasih Ananda Altaful Ikhwan. Tetap semangat ya untuk menghafal Al-Quran ya. Sudah berapa juz hafalannya Ikhwan? 9. 9 juz ya, Masya Allah ya.